Srpski tiranin ne predaje samo Kosmet, on nas sprema za nestanak. Šta Amerika još sprema Srbiji? Okupacija dela teritorije od strane izviđačkih jedinica NATO pakta je sinhronizovana sa vojnom vežbom koju NATO pakt vrši zajedno sa vojskom Srbije u Vojvodini, u kojoj učestvuju osim naših vojnih jedinica i vojska Mađarske i nacionalna garda Ohaja iz Sjedinjenih država. Uvežbava se odbrana reke Tise negde oko Bečeja, valjda od ruskih trupa koje će kada hipotetički osvoje Rumuniju napredovati preko Banata na tom prostoru. Miroslav Lajčak je u Beogradu dnevno izdaje naloge samozvanom diktatoru. Čak mislim da mu i dostavlja nebulozne govore koje mučenik čita po medijima i sluđuje narod. Europska unija je pre neki dan dozvolila diktatoru da pokrade buduće naprednjačke izbore. Upravo na Jarinju testiraju njegovu poslušnost i uspeh dresure. Pred srpskim narodom je težak poduhvat koji nam predstoji, a to je oslobođenje od okupacije i osvajanje slobode. Republika Srbija preživljava možda i najteže dane u svojoj novijoj istoriji. Upravo svedočimo o početku ratnih operacija NATO pakta na teritoriji naše domovine. Naime, specijalne jedinice terorističke organizacije koja sebe naziva Republika Kosovo, a koju već godinama zdušno podržava režim Srpske napredne stranke i njen koalicioni partner Socijalistička partija Srbije, su ušle oko 1 kilometar na teritoriju uže Srbije, prešle takozvanu administrativnu liniju i osvojile prostorije zajedničkog administrativnog prelaza Jarinje, te počeli da naplaćuju neke naknade vozačima motornih vozila koji tuda prolaze. Na teritoriju uže Srbije su ušli neometano, okupirali su objekte, parkirali oklopna vozila i već danima paradiraju sa naoružanjem i opremom, dokazujući veleizdaju našeg diktatora i nemoć državnih organa Srbije da se suprotstave okupaciji dela suverene teritorije koju vrši oko 70 vojnika iz viđačkih jedinica NATO pakta, koje su navodno oružana sila nepriznate terorističke kosovske države. Srpski diktator je odmah pribegao zombiranju i otvorenom laganju preko okupiranih medija, lamentirajući nad navodnim kršenjem Briselskog sporazuma, krivicom prethodne vlasti, okrivljujući gospodina Đilasa i ostalim glupostima na koje smo već svikli i, nažalost, ne obraćamo više dužnu pažnju ozbiljnoj krizi u koju je uveo srpsko društvo. Okupacija dela teritorije od strane izviđačkih jedinica NATO pakta je sinhronizovana sa vojnom vežbom koju NATO pakt vrši zajedno sa vojskom Srbije u Vojvodini, u kojoj učestvuju osim naših vojnih jedinica i vojska Mađarske i nacionalna garda Ohaja iz Sjedinjenih država. Uvežbava se odbrana reke Tise negde oko Bečeja, valjda od ruskih trupa koje će kada hipotetički osvoje Rumuniju napredovati preko Banata na tom prostoru, kao što smo već rekli. Ponavlja se situacija sa upadom terorističkih jedinica na graničnom prostoru Karaule na Košarama, kada je Slobodan Milošević takođe neadekvatno i kukavički reagovao, bežeći od stvarnosti i ostavio hrabre srpske graničare da izginu braneći domovinu. 30 godina posle tog kukavičkog događaja, kada je naša vojska potpuno neadekvatno reagovala i dopustila NATO paktu neviđeno divljanje nad našim narodom, ponavlja se identična situacija. Sadašnji diktator je načinio korak dalje. Ostavio je rok od mesec dana da se te izviđačke jedinice NATO pakta povuku sa srpske nacionalne teritorije, a da bi ih osigurao, poslao je naivne Srbe sa severa Kosova i Metohije da organizuju demonstracije i u stvari naprave živi štit oko tih nekoliko desetina NATO izviđača, kako bi onemogućio da se sa par raketnih hitaca ne eliminišu iz okolnih šuma. Nesporno je da Kurtijeva navodna administracija ima dozvolu da naplaćuje takse na tablice. To mu je dozvolio upravo diktator Vučić potpisom aneksa Briselskog sporazuma iz 2016. godine, ali je sporno
što je iskorišćen taj benigni razlog da bi se poslale trupe NATO pakta na teritoriju naše zemlje, da bi se taj posao vršio na našoj teritoriji. Treba reći da srpski narod na Kosovu i Metohiji nije ugrožen, da je on, zahvaljujući Vučićevoj i Dačićevoj veleizdaničkoj politici, integrisan u administrativni sistem, da učestvuje u prištinskim vlastima i da se radi o najobičnijim lažima bez osnova. Ugrožen je teritorijalni integritet Srbije, osvojen je od strane izviđačkih NATO trupa administrativni prelaz Jarinje na način da su NATO trupe ušle bar 1 kilometar na našu teritoriju i primjenjujući vojnu silu uvele carinsku i poresku vlast terorističke države na toj teritoriji. Ovo znači početak okupacije preostalog dela Srbije. Na taj način mogu doći do Niša, Kragujevca, Kopaonika, pa i samog Beograda. Da su te ROSU jedinice nastavile vožnju, siguran sam da bi bez otpora došle do one tačke u Srbiji do koje bi imali goriva da voze svoja oklopna vozila. Takvo je stanje odbrane naše domovine. Naš samozvani diktator je suočen sa otvorenom agresijom NATO trupa koje su prešle sa svojim izviđačkim odredom sastavljenim od albanskih kvislinga, koja znači otvoreno negiranje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Srbije. U sličnim situacijama, posle Drugog svetskog rata, Josip Broz Tito je rušio američke avione iznad teritorije suverene Jugoslavije, sukobio se na mađarskoj i rumunskoj granici sa Staljinovim trupama u vreme Kominterne. Danas naša zemlja demonstrira potpunu nemoć i nedostatak vojnih i policijskih sposobnosti za odbranu teritorije i suvereniteta. Treba otvoreno reći, naše vojne i policijske snage su prilagođene za teror nad sopstvenim stanovništvom. Za koloniju ovog tipa nije predviđeno da ima ozbiljnije vojne snage sposobne za odbranu teritorije od agresije. Mi suverena država više nismo. Verni čitaoci se verovatno pitaju šta je rešenje u ovoj situaciji. Odgovor je krajnje jednostavan. Treba neizostavno pozvati sve civile da se udalje od tog administrativnog prelaza, da uklone svoja motorna vozila, povući naše carinske i druge organe koji i dalje tamo bitišu. Dati rok od 10 minuta tim izviđačkim jedinicama NATO pakta da napuste suverenu teritoriju naše domovine. Ukoliko to ne učine, situacija se rešava jednim plotunom iz višecevnog bacača pod uslovom da naprednjačka vlast nije sve raketne bacače rasprodala zajedno sa kompletima municije. Nikakve reakcije međunarodne javnosti ne bi bilo da je taj plotun bio shvaćen na ispravan način. Crvena linija bi bila jasno povučena. Smešne i amaterske scene su vozanje navodne oklopne tehnike putevima naše zemlje, pretnje praznom puškom, sastančenje nekih namrgođenih amatera koji su potpuno nekompetentni za odgovorne poslove na koje su postavljeni po naprednjačkim kriterijumima. Gospodin Lajčak u Beogradu dnevno izdaje naloge samozvanom diktatoru, čak mislim da mu i dostavlja nebulozne govore koje mučenik čita po medijima i sluđuje narod. Evropska unija je pre neki dan dozvolila diktatoru da pokrade buduće naprednjačke izbore upravo na Jarinju, testiraju njegovu poslušnost i uspeh dresure. Pred srpskim narodom je težak poduhvat koji nam predstoji, a to je oslobođenje od okupacije i osvajanje slobode. Sad je kristalno jasno da od slobodnih izbora nema ništa, da je protivnik slobodarskim snagama u našoj zemlji direktno NATO pakt. Ostaje da se vidi kako i na koji način prići oslobođenju naše domovine. Svi oni koji učestvuju u današnjoj vlasti su obični kvislinzi. Njihova sudbina je jasna. Kriterijumi srpskog naroda su prilično visoki kada čisti svoj narod od veleizdajničkog taloga. Krici iz kazneno-popravnog zavoda u Zabeli. Jesmo li životinje? Redakciji magazina Tabloid svakodnevno stižu pisma iz srpskih zatvora u kojima se govori o nasilju nad zatvorenicima, o pljačkama koje sprovode upravnici. Tako u bolnici okružnog zatvora u Beogradu
upravnik Milan Pavlović, koji je osuđivan presudama za više krivičnih dela, dobio od direktora uprave za izvršenje krivičnih sankcija Dejana Cerovića befalo da može da vlada dok ne ode u penziju. Osuđenici na meru obaveznog lečenja su u ovoj bolnici pokusni kunići, nad kojima se vrše eksperimenti, prebijaju ih, uskraćuju im se lekovi. Koliko je osuđenika umrlo ili se ubilo u KPZ-u Niš, to se ne saopštava. Ubijaju se i stražari jer ne mogu da izdrže torturu nesmenjivog upravnika, bivšeg oficira. Javljaju nam se sužnjevi zatvora za žene u Požarevcu. Pisma im se cenzurišu, bolje reći ne dostavljaju se našoj redakciji, mada osuđenici mogu da zatraže da budu zaštićeni i da se radi zaštite svojih prava obraćaju i medijima. Po zločinima koji se sprovode u našim zatvorima ličimo na turske kazamate. Pozivamo organizacije koje štite ljudska prava da javno objave nasilje nad osuđenim licima u Srbiji. U ovom broju objavljujemo pismo osuđenog Srđana Popovića iz Kaznenog popravnog zavoda Zabela. Ovim putem vam se obraćam sa molbom da u vaš cenjeni časopis objavite sve što vam napišem u ovom dopisu. Uslovi u kojima se nalaze osuđenici su veoma loši, loša ishrana i veoma sumnjivog kvaliteta. Ugroženo zdravstveno stanje osuđenih lica jer nemamo doktore koji će raditi svoj posao profesionalno, časno i pošteno. Sve ovo vam pišem iz razloga jer ovaj kazneno-popravni zavod u Zabeli više nije državna institucija, već je ovo privatan zatvor i mučilište za osuđenike, a za sve to je kriv naš flambirani predsjednik Aleksandar Vučić, koji je ovako isplanirao pravnu državu da njegovi ljudi u ovoj instituciji sprovode svoja pravila i svoj zakon i tretiraju osuđenike kao stoku. Dana 29. jula 2019. godine radno sam angažovan u zatvorskoj kuhinji gde radi još osuđenika. U kuhinji i magacinu ishrane gde sam nailazio na stravične stvari kao što su oštećene viršle od strane miševa, u šećeru koji je u papirnim vrećama i koji je oštećen i po šećeru se nalazi roze boje otrov i izmet od miševa koji su oštetili džakove i navukli otrov i izmet u šećer. Meso koje stiže u zatvorsku kuhinju stigne upljuvano od mušica i smrdi na penicilin injekcije i nije za upotrebu, a upotrebljavaju ga i daju osuđenicima to meso kroz redovan obrok. Salata koja se nalazi u konzervama ne bi trebala da se uopšte upotrebljava jer je cvekla i paprika u fazi raspada i isteklog roka, a isto se deli osuđenicima iako to ne bi smeli da rade. U ovom kazneno-popravnom zavodu u Zabeli po pravilniku rada ne smeju osuđenici kuvati hranu za osuđenike, već taj posao obavljaju šefovi, instruktori kuvanja koji su plaćeni za taj posao, ali ga oni ne obavljaju već daju osuđenicima da rade njihov posao, dok šefovi kuvari, sedeći i spavajući, zarađuju platu i nakon završene smene odlaze svoje porodici ili kući. Uslovi u prvom i drugom paviljonu su katastrofalni, jer u navedenim paviljonima u sobama je predviđeno da u svakoj sobi manjoj spavaju po 4 čoveka, a sada u tim sobama spava od 12 do 15 ljudi, jer su ubacili krevete na 3 sprata, a još je na snazi pandemija COVID-19. U 7. paviljonu u kojem se nalazim, uslovi su jako teški i po pola dana nemamo vodu, ćelije su pune stenica, loša hrana kao što sam već rekao. Nemam redovan kontakt sa porodicom i svojih 8 dece jer mi ne dozvoljavaju telefonski redovno iako po ZIKS-u imam pravo 4 puta nedeljno po 15 minuta. Većina komandira u 7. paviljonu maltretiraju osuđenike i odvode ih u podrum gde nema kamera i osuđeniku stave pancir kako im ne bi ostajale modrice nakon toga što ih krvnički biju, gde osuđenicima posle tolikih batina dobiju unutrašnje krvarenje i ako se to na vreme ne zaustavi, osuđenik premine od posledica batina, a zavod u saradnji sa zatvorskom bolnicom napišu izveštaj da je smrt osuđenika nastupila tako što se obesio ili predozirao sa psihoaktivnim supstancama.
U to su upoznate porodice koje su tako izgubile svoju decu u 7. paviljonu, a ja sam sa tim porodicama u kontaktu jer se od tad borim za pravo osuđenika. Dana 13. avgusta 2021. godine, za vreme šetnje ujutro oko 7 sati i 30 minuta, moj drug iz sobe Željko Nikolić našao je na šetnji 3 kesice, njemu nepoznate sadržine koje je stavio u džep, nakon čega su 10-ak komandira ušli na šetnju i stavili lisice Željku, gde su ga nakon toga odveli u podrum i stavili mu pancir i krvnički su ga tukli gde su mu naneli vidne povrede, vilice, uha, grudnog koša i skočnog zgloba na nozi. Željko noćima ne spava zbog bolova i obraćao se doktoru za pomoć, ali ovde doktori rade na svoju ruku i ne pruže adekvatnu pomoć. Ali na svu sreću Željku ističe kazna 15. septembra 2021. godine, pa će nakon izlaska iz ove ustanove obratiti se na VMA, gde će mu se ukazati pomoć i nakon čega će se naći sa moja 4 advokata koji rade za mene i podneće tužbu protiv zatvora, kao i protiv komandira čije imamo 4-cifrene brojeve njihovih znački, služba obezbeđenja to jest. Nadzornik, vođa smene i pojedini komandiri 7. paviljona upoznati su o pravima rada ove ustanove i upoznati da ne smeju primenjivati fizičku silu prema osuđeniku, pa su samim tim bili svesni da im je to zabranjeno i svesno izvršili krivično delo nasilničkog ponašanja, znajući da im je isto zabranjeno i da će morati zbog istog snositi posledice propisane zakonom. Dana 3.11.2020. godine otišao sam na redovni lekarski iz 6. paviljona u kome sam tada boravio. Kada sam stigao na lekarski pregled zbog lošeg zdravstvenog stanja, doktor Vlada, koji radi u zatvorskoj bolnici, odbio je da me pregleda i da da fiziološki rastvor. Ja sam pokušao da sa doktorom Vladom porazgovaram normalno, a isti je počeo da me vređa, nakon čega sam ja rekao da nemam vremena za raspravu i da ću pozvati advokata. Doktor je poslao komandire i bez ikakvog osnova me zatvorili u 7. paviljon, gde mi je bio zabranjen svaki kontakt sa advokatom i porodicom narednih 6 dana, dok mi se nije održala disciplinska i bez ikakvog razloga oduzeli mi pravo na pakete 3 meseca, a iz 7. paviljona me još nisu vratili u 6. paviljon i na radno mesto u kuhinju. Trebao sam da imam operaciju pre 1,5 dana i ista mi nije urađena, pa probleme velike imam sa plućima 10 meseci i pisan mi je uput hitan za grad, a još nisam odveden. Pa bih apelovao na ljude koji se bave ljudskim pravima da me posete, pa da ministar Zlatibor Lončar radi svoj posao i zavede neki red u zatvorskim bolnicama i naše stručne doktore koji će raditi svoj posao, a ne da nas veterinari pregledaju koji za prehladu daju diklofen. Ovde se radi dosta loše i ovde se zna koji nadzornik je određenom osuđeniku stalno na paketu dopuštao da na krug zatvora unosi heroin, speed, buprenofin, marihuanu kao i suplemente za trening, anadrole i minstrole. Toliko o poštenju nadzornika, zapovednika i pojedinih komandira. U ovom zavodu država je dala donaciju zajedno sa Europskom unijom za izgradnju zatvora, ali jedan od zapovednika na parceli u blizini zatvora u Zabeli gradi stambeni kompleks o trošku državnom, kao i crvenu fasadnu ciglu koju koriste za izgradnju privatnog stambenog kompleksa, a ista ta cigla se koristi za izgradnju novih paviljona. Dok sam bio u 6. paviljonu, mene i ostale osuđenike terali su nadzornik 6. paviljona, Borko Pešić i zapovednik Antić, da u garderobu držimo hranu i prljave patike, što to nije higijenski. Ja sam odbijao da među čistu garderobu držim hranu i prljave patike i papuče. Zapovednik je pretio da će me zatvoriti u 7. paviljon, kao i nadzornik Borko Pešić, koji mi se zamerio mnogo i to može samo krv oprati. Osuđenici su još od početka pandemije u lošoj poziciji i vlada velika tenzija. Mi smo ispali korektni,
i odrekli se jednog obroka kao i jedne plate za najugroženije u pandemiji COVID-19 i šili smo maske za socijalno ugrožene, a predsjednik Aleksandar Vučić je slagao osuđenike da će nam dati pomilovanje, amnestiju, a kad su prošli izbori više ne pominje obećanje i misli da je to pametno što radi. Osuđenici su na korak da se pobune širom Srbije jer sam sa dosta njih u kontaktu, a ako dođe do pobune, tu će sigurno goreti novi paviljoni i bit će dosta žrtava, a svu tu odgovornost snosit će Aleksandar Vučić, jer on svojim lažnim obećanjima dovodi osuđenike u tu situaciju, jer je današnja vlast korumpirana i vode svoju politiku koja ide u korist našem flambiranom predsjedniku Aleksandru Vučiću. Ali do kraja imam još 2 godine i 6 meseci, a kad izađem mnoge stvari o Vučiću, Nikoli Selakoviću i Vulinu bit će javno iznete, a navedene osobe znaju dobro o čemu pričam, ali sad ne mogu o tome zbog svoje lične bezbednosti. Kada izađem, Gremline, tvoja politička karijera ide u zaborav, kao i ostalih ministara koje sam naveo. Vučiću, obrati se javnosti i reši ovo pitanje loših uslova, ishrane i maltretiranja osuđenika koji trpe svakodnevno u ovoj mrtvoj zabeli i reši pitanje pomilovanja koji si obećao, jer čovek treba da svoje obećanja ispunjava, a ne lažima da kupuje glasove. Ali to više ne prolazi, jer ni osuđenik, niti porodica osuđenika neće glasati za Vučića ako se ne ispuni obećanje o pomilovanju. Ovaj dopis šaljem prijateljici u Petrovac na Mlavi, jer ako vam odavde lično šaljem na redakciju tabloida, to komandiri odmah iscepaju. S poštovanjem, unapred zahvala na saradnji, osuđenik Popović Srđan, MB 213/19, 7. paviljon, KPZ Zabela 12-102 Požarevac. Tekst objavio Stevan Zivlak, magazin Tabloid.